Želeo bih da podelim sa drugima neke moje misli i zapažanja u vezi sa kućnim ljubimcima i ljudima koji ih drže, jer mislim da bar deo toga može da bude koristan i za druge. Čisto par stvari o kojima vredi razmisliti. Tu pre svega mislim na one koji drže pse i mačke, ili mačke, ali generalno se odnosi i na ostale kućne ljubimce. Osnovni motiv i pokretač ovoga što želim da kažem je sljedeća stvar. U trenutku smrti, kako nam je stanje duha, o čemu razmišljamo, koji je sadržaj našeg uma, to određuje naš budući život, buduće utelovljenje. To je način na koji se naša duša kao gusenica seli sa lista na list. Ona prvo u momentu smrti, u tim trenucima, odabere sljedeći list i zakači se za njega i posle toga napusti ovaj svijet. Mi u trenutku smrti već imamo sljedeće telo. Međutim, ovo nije baš tako, nije baš ono što se dešava, ali eto, u vedskim spisima dat je primjer gusenice koja se prvo hvata za sljedeći list, pa onda napusti onaj na kojem je bila. Otprilike tako deluje proces smrti i ponovnog rađanja. I kad već govorim o smrti i rađanju, postoji također jedna istina ili jedna teorija koja je ponovljena na više različitih mjesta i u više različitih vremena i koja izgleda istinita. A to je može se podijeliti na dva momenta. Jedna je da je trenutak smrti važan za naše sljedeće telo, onoga u velikoj meri određuje, nije identično. I druga stvar je mantra koja se često može naći u takvim tekstovima, da sve ono što se rodilo mora da umre jednog dana. Jedna polovina mantre, druga polovina. Sve ono što je umrlo mora da se rodi. Znači, život ne samo da nije kraj, nego ne može ni da bude kraj. Smrt. Smrt nije kraj, nego ne može ni ako si umro. Sigurno je i nema te sile i zakona koje te može sprečiti da se rodiš opet. U vezi sa zadnjim momentom smrti i ono na što mislimo, čime je naš um ispunjen, i značaju tog momenta za naše buduće utelovljenje, ima različitih pristupa, različitih teorija. Po meni, kako ja mogu da sumiram sve te religije,
ispada, i to je veoma blizu istini, da uopšte nije bitno o čemu razmišljamo tokom naših celih života, šta radimo. Ono što je važno je moment kad nas posljednji dah napušta, moment izlaska duše iz našeg tela. Znači, ako smo toliko disciplinovani, nije bitno da li si grešnik sveta, da li radiš ovo. Bitno je da u tom momentu sadržaj tvog uma bude takav da će ti sljedeće rođenje biti lepo ili bar onako kako odgovara tvojoj duši, tvojim najdubljim stremljenjima i tendencijama, kojih nismo svesni, jer nemamo tu naviku da osluškujemo sebe. I, na primjer, ako sam ja naučio da je najsigurniji put da se rodim kod Krišne taj da u momentu smrti jasno i živo vizualiziram njegov lik i da je to samo dovoljno da se ja zaista rodim u sljedećem telu blizu njega ili kod njega ili oko njega. To je jako lepa ideja, međutim, ono što se u trenutku smrti dešava, mnogi imaju bolove, neki put nepodnošljive bolove. Kako ćeš ti o ičemu drugom da razmišljaš, ako te, na primjer, boli, ne znam ja, bubrezi, ovaj ili onaj organ, ovaj ili onaj mišić, ako počne da ti se grče mišići, možeš samo o tom bolu da razmišljaš. Čak i ako takvog nekog fizičkog bola nema. Najčešće ljudi razmišljaju o svojim najbližima, o mužu, ženi, sinu, ćerci, ocu, majci, bratu, sestri, prijatelju, pa neki put i neprijatelju, ako nas neko ubije. Na taj način naš sadržaj naša uma su te osobe o kojima razmišljamo i sa njima ćemo se roditi sljedeći put. Ali je isto tako čest slučaj da nas boli saznanje, to saznanje da smo grubo odvučeni od naših posjeda, od naše kuće, od kruške pod kojom smo sedeli ceo život, da neću više čuti žubor tog potoka ili tako nešto, ili da neću završiti onaj super projekat koji sam počeo, stvaram neku pevačko društvo, školu za ovo, za ono, bilo šta. Ili ako sam završio i vodio takvu jednu organizaciju neko vreme, vidim da će ona da propadne. Ja o tim stvarima razmišljam i to je sadržaj mog uma u trenutku smrti. Stvar je u tome da nam je potrebno dugo i uporno vežbanje da bi bili sigurni da ćemo u trenutku smrti misliti baš na to, a ne nešto drugo što će nam u tom momentu odvući svu pažnju. I onda smo se zeznuli. Jebe ga, imaš i drugi put, ali da li ćeš se isto toga setiti taj drugi put ili treći put? To je razlog zbog koga se rađamo u okruženjima koja nam nisu idealna. Ne izgledaju nama idealna, ali su svejedno najbolja
za ispunjavanje našeg ciljeva naše duše. A mi tih ciljeva najčešće nismo svesni. Iz tog razloga, posljednji moment u životu, posljednji dah, oni koji su okruženi životinjama, to više nisu životinje. Mi smo im dodelili status osoba, članova porodice. To su sad naša djeca. Iz tog razloga je opasno gajiti ljubav, ne baš ljubav, nego privrženost. Privrženost životinjama je opasna stvar. Dešava se da masa ljudi koji žive sami, okruženi su, jedina bića kojima su oni okruženi su psi ili mačke. Posljednji dah i posljednji pogled je praćen gledanjem tog kućnog ljubimca. Što znači da ćemo se sljedeći put roditi kao mačka, pas, papagaj. Zbog toga je vezanost za kućne ljubimce duhovno opasna. Ne kažem da je loša, što i jeste, nego je problem što je ona opasna. Da kažem da je vezanost za kućne ljubimce loša, želim da kažem da je svaka vrsta vezanosti loša. Ne samo za kućne ljubimce, nego za članove porodice, za članove društva kome pripadam, bez obzira da li sam partizanovac ili zvezdaš, član ove političke partije ili one, da li sam Srbin, četnik, komunista ili Hrvat, ustaša, bilo što. Svaka vezanost je loša. Neke od takvih vezanosti su toliko loše da su opasne. Jedna od takvih vezanosti je vezana za kućne ljubimce. U procesu duhovne evolucije čovjek je najsavršenije biće na zemlji, jer posjeduje nervni sistem koji je podoban za samospoznaju. Kućni ljubimci i ostale životinje nemaju takav nervni sistem, pa čak ni majmuni koji su nam najsličniji. Oni imaju dosta toga, ali taj sistem nije završen, nije kompletan kao kod čovjeka. I kad već poredim čovjeka sa životinjama koje nemaju tu mogućnost, treba reći i ovo. I životinje također mogu da dožive oslobođenje i doživljavaju ga. Recimo odnos gazde ili vlasnika sa kućnim ljubimcem. Taj pas ili mačka je u daleko boljem položaju u odnosu na ostale pse i mačke, nego što je to njegov vlasnik u odnosu na one vlasnike koji nisu vezani. Taj pas ili mačka će sigurno napredovati više od nivoa na kom su u tom životu. Sigurno. Onaj vlasnik psa ili mačke koji je vezan rizikuje, nije sigurno da će on pasti dole. Ali velika je vjerojatnoća, velike su šanse da do toga dođe. Naš život ljudski nije stvoren za to da bi mi mazili i gajili kučiće i mačke, već ima daleko veći značaj
najvažnije u našem životu je da se penjemo, da idemo gore. To je najveći cilj. I u okviru tog najvećeg cilja postoje također gradacije. Zato želim da obratim pažnju na tu opasnost koja postoji od momenta smrti ako mi gledamo i mislimo na naše kućne ljubimce. Sve ono što smo radili pada u vodu. Ništa od toga više ne odlučuje o našem sljedećem telu. Međutim, sve ono što smo doživjeli i kako smo razvijali sebe, to nas prati. Ali odlučujuću ulogu ima sadržaj uma u trenutku smrti za izgled našeg budućeg tela. Ja sam imao kućne ljubimce i imam ga i dan danas. Ja razumem tu ljubav i razumem tu uzajamnu ljubav. Ali ima jedna stvar koju bih također htio da razjasnim. Možemo ponekad čuti ljude koji kažu postoje ljudi koji su bolji od životinja. Neki ljudi se ponašaju lošije od životinja. I to je tačno. Svi možemo da se složimo s tim. Ali šta s tim? Zar zbog toga što neke životinje se bolje ponašaju i kulturnije su od nekih ljudi, zar zbog toga mi sad treba da imamo kućnog ljubimca i da se vezujemo za njega? Isto tako možeš i da pomaziš svakog psa koga neko šeta i da priđeš mački i da se poigraš. Ne moraš da imaš, da posjeduješ, da budeš njegov gazda. Odnos gazde i posjedovanja životinja nema ništa sa ljubavlju. To su neke druge stvari koje nam omogućavaju da imamo tu ljubav kad god zaželimo. Oni koji tako pričaju da postoje životinje koje su bolje od nekih ljudi, zaboravljaju da mi također imamo izbor da se onda u tom slučaju družimo sa onim ljudima koji su bolji od ovih ljudi. To bi recimo duhovno bio bolji izbor. Jeste, ima nas raznih. Postoje loši, postoje bolji i postoje oni bolji od nas. Ako podrazumemo da smo mi neki prosjek, onda je bolje i duhovno i u stvarnom životu družiti se sa dobrim ljudima. Sa ljudima koji imaju one kvalitete koje nama puno znači, kojima možemo da se divimo, koji mogu da nas inspirišu i od kojih možemo da učimo. Mi možemo da učimo i od psa, i od mačke, i od gliste, i od vaške. Onaj ko je usmeren na učenje i kome je ceo život učionica, on će znati da uči od svakog, i od lošeg, i od dobrog. Prema tome nije nam neophodno da učimo od životinja. Mi mnoge stvari znamo bolje od životinja. To je evoluciona činjenica. Ali problem je što sad neke stvari ne možemo baš da naučimo od ljudi, a iste te ili slične stvari lakše nam je da naučimo od životinja. Zato ljubav prema životinjama je jedna stvar, a potreba da se posjeduje takvo biće je druga stvar. Opet treća stvar je naša potreba da se brinemo o nekom, da se brinemo o toj našoj kuci ili maci. Ta potreba da se brinemo opet nije ljubav. Ljubav je nešto drugo.
Poenta ovog je da smo mi ljudska bića koja su i evoluciono i duhovno na najvišem nivou na ovoj planeti. To znači da je korisno za nas i u realnom životu i u duhovnom smislu da se družimo sa ljudima. Ljudi su savršeniji od životinja. Ne zato što su životinje inferiorne, bezvredne, nego zato što imamo važniji cilj na umu. Važniji cilj je ići nagore, duhovno evoluirati. Naš duhovni status je jako nizak, ali i kao takav je neuporedivo viši u poređenju sa životinjama. To su neke stvari koje sam ja htio da podelim sa drugima, poštujući njihovu ljubav prema životinja koja je savršeno legitimna i lepa i pozitivna. Ako mogu sebi da uzem tu slobodu da se rugam njihovoj privrženosti životinjama, dok oko sebe imaju ljude koje odbacuju. Jer životinje te slušaju, a ljudi imaju svoju volju. Želeo bih da svako ome dobro razmisli i da donese svoje zaključke. Ja ne donosim konačnu presudu, ali sam izneo nekoliko elemenata za koje mislim da su bitni i na početku onaj jedan koji je suštinski u našem odnosu prema kućnim ljubimcima. Svima želim puno sreće. Ćao.